Добър дан, драги мои приятели! Я съм докторка Йовена Милан. Желим да вам поставим едно лично питание. Дали се нека да погледате у огледало ужутро и запитате се где е нестал онай човек пун снаге? Онай човек, коджи е салък очом носию дан, коджи е имал искру у очима и чвърстина уставо. Може да се сада будите уморни жи него када сте легли. Може да кафа више не помаже као некада. А вечери? Уместо да буду време за близкост и опущание, постану само Джош Джедан подсетник на изцърпленост. Ако вам ово звучи познато, знайте да нисте сами. Веруйте ми, милиони мушкараца у вашим годинама воде исто тихо битко сваког дана. Усеч хаджу како им енергия тихо цури, како се желя гаси, а самопоузданже круни. Найгоре от свега е taj усечай да е то едноставно дел старенджа. Да е то неповратна карта у едном правцу и да морате да се помирите са тим. Срамота вас е да причате о томе, чак и са найближима. Мислите да е то ваш лични пораз. Данас сам овде да вам кажем нещо веома важно. То nije ваша кривица. И що е još важнije, то nije ваша konačna sudbina. Последних 20 година своje kliničke prakse posvetila sam zdravlju muškaraca preko 60 godina. Слушала сам ваше приче, ваше страхове и ваше наде. Видео сам стотине, ако не и хиляде мушкараца, коджи су мислили да су заувек изгубили свою мушкост. Они су верували да е едино решение у скупим лековима са дугачком листом нежелених ефеката или у едноставном удостоянджу. Али šta ако вам кажем да постужи пут назад? Šta ако вам кажем да решенже за повратак енергije и самопоузданджа ние у апотеци, веч у вашoj кухинджи? Šta ако вам открием да jedan невероятно jednostavan вечерни ритуал, скоро заборавлен у данашнjem модерном свету, може да пробуди унутрашню снагу, коджу сте мислили да е заувек успавана. Може да звучи превише добро да би било истинито. Разумем вашу сумню. Деценижама су нас учили погрешним стварима. Бомбардовали су нас информацияма, кое су нас удалжиле от природне мудрости наших тела. Говорили су нам да се плашимо од реджених намирница, кое су наши предци сматрали извором снаге и виталности. Данас чхему разбити, jedan od najvećih mitova o zdravlju muškaraca. Danas ću vam pokazati kako da iskoristite moć jedne od najsavršenijih namirnica u prirodi, da biste prirodno optimizovali nivo svog najvažnijeg muškog hormona, testosterona. Ovo nije magični štapić. Ovo je nauka, jednostavna i praktična. U narednih nekoliko minuta otkriću vam tačan protokol. Pokazaću vam šta tačno treba da uradite svake večeri pre spavanđa. Objasniću vam zašto baš taj ritual, u to doba dana, šalje vašem telu najđeći mogući signal da ponovo počne da proizvodi snagu, energiju i muževnost. Zamislite da se ponovo budite odmorni. Zamislite da imate energiže ne samo za dnevne obaveze, već i za svoje hobiže, za igru sa unucima, za intimne trenutke sa partnjorkom. Zamislite da ponovo usetite onu đutarnju snagu koja vas podsjeća da ste i dalje vitalni muškarac. To nije samo san. U mojoj kliničkoj praksi video sam kako se ova transformacija dešava iznova i iznova. Video sam muškarce kođi su bili apatični i bezvolni kako ponovo dobižaju sjaj u očima. Ovo znanje je previše važno da bi ostalo skriveno. Zato ostanite sa mnom. Isključite sve što vam odvlači pažnju, jer ono što ćete naučiti u ovom videu može biti prekretnica koju ste čekali. Obećavam vam, neću vam gubiti vreme. Daću vam jasan, jednostavan i praktičan savet koji možete početi da primenjujete već večeras. Spremni da povratite kontrolu? Hajde da počnemo. Dakle, hajde da razjasnimo šta se zaista događa u vašem telu. Taj umor koji osjećate, taj nedostatak volje i snage, nije samo plod vaše mašte. To nije znak da ste lenđi ili da se ne trudite dovoljno. To je biološka stvarnost. U srcu ovog problema leži žedan hormon. Najvažniji je muški hormon od svih – testosteron. Zamislite testosteron kao glavnog inženjera vašeg tijela. On je taj koji daje komandi za proizvodnju energije. On je odgovoran za čvrstinu vaših mišića i kostižu. On održava vaš umoštrim, fokus jasnim, a raspoloženje stabilnim. Kada je nivo testosterona visok, osjećate se nepobedivo. Sve je lakše, sve ima više smisla.
Али, šta se dešava kada glavni inženjer počne da radi usporeno, ceo sistem počinje da trpi i to se ne dešava preko noći. To je spor, gotovo neprimetan proces koji počinje godinama ranije, ali postaje najizraženiji upravo posle 60. godine. Zašto baš tada? Pa, prirodno je da proizvodnja blago upada sa godinama. To je činjenica, ali ključna reč je blago. Ono što se dešava većini muškaraca nije blagi pad. To je strmoglav pad, a za to smo često sami krivi, iako toga nismo svesni. Decenidžama su nas učili pogrešnim stvarima. Govorili su nam da su masti naš neprijatelj. Da je holesterol nešto čega se moramo plašiti kao kuge. Svaki put kada bismo videli žaže, u glavi bi nam se upalila crvena lampica upozorenja. A to je, dragi moji prižatelji, jedna od najvećih zabluda moderne medicine koja je uništila vitalnost miliona muškaraca. Evo istine koju morate da znate. Vaše telo proizvodi testosteron iz holesterola. Da, dobro ste čuli. Holesterol nije neprijatelj. On je osnovna sirovina, temelj, cigla od koje se gradi vaša muškost. Bez dovoljno kvalitetnih cigala ne možete sagraditi čvrstu kuću. Isto tako, bez dovoljno zdravog holesterola, vaše telo ne može da proizvede dovoljno testosterona. Posledice ignorisanja ovog problema su ozbiljne i prodiru u svaki aspekt vašeg života. U početku, to je samo umor. Onda primetite da se masne naslage lakše skupljaju oko struka. Udečka postaže tesna, iako niste promenili način ishrane. Mišićna masa koju ste nekada imali počinje da se topi. Postažete slabiži. Noću se budite. San vam je isprekidan, a ujutru ste slomljeni. Ali to nije sve. Pad testosterona udara i na vaš Počinjete da zaboravljate sitnice. Gubite onu mentalnu oštrinu koju ste nekada imali. Osjećate se kao da vam je mozak u magli. Motivacija upada. Stvari koje su vas nekada raduvale sada izgledaju kao napor. Postažete razdražljivi, nervozni. A onda, tu je i ona najintimnija posledica. Ona o kojoj niko ne želi da priča. Želja za intimnošću se gasi. Jutarnje erekcije, taj prirodni podsjetnik na mušku vitalnost, postaju retkost ili potpuno nestažu. U spavačoj sobi, umesto bliskosti, vlada tišina i osjećaj poraza. To nije samo fizički problem. To je udarac na vaše samopouzdanje. Počinjete da se osjećate kao senka onog čoveka koji ste nekada bili. I to se preliva na vaš odnos sa partnjorkom, sa porodicom, sa prijateljima. Povlačite se u sebe. Ovo nije samo muže mišljenje. Nauka je ovde kristalno jasna. Brojne studije, objavljene u najuglednijim medicinskim časopisima, pokazuju direktnu vezu između niskog nivoa testosterona i povećanog rizika od srčanih obulđenja, dijabetesa tipa 2, pa čak i depresije. U mojoj kliničkoj praksi svakodnevno gledam rezultate laboratorijskih analiza. I uvek vidim isti obrazac kod muškaraca koji se žale na umor i nedostatak energije. Njihov nivo ukupnog, a naročito slobodnog testosterona, je daleko ispod optimalnog. Dakle, problem je stvaran, merljiv i ima ozbiljne posledice. Ako nastavite da ga ignorišete, prihvatate budućnost u kojoj ćete biti sve umorniđi, sve slabiđi i sve manje zadovoljni svojim životom. Prihvatate da je to vaša sudbina, ali ja sam ovde da vam kažem da to ne mora biti tako. Problem nije u vašim godinama. Problem je u nedostatku ključne sirovine. Šta ako biste mogli da obezbedite svom telu tačno ono što mu je potrebno da ponovo pokrene proizvodnju? Šta ako je rešenje jednostavnije i dostupnije nego što možete i da zamislite? Upravo ćemo o tome pričati. Otkriću vam koja je to namirnica, taj pravi građevinski materijal za vašu muškost, koju su naši preci cenili, a koju smo mi, u modernom dobu, nepravedno proglasili neprijateljem. Došao je trenutak da vam otkrižem o koju i zaboravljenoj namirnici govorim. Možda ćete biti iznenađeni njenom jednostavnošću. Možda ćete čak biti i sumnjičavi, jer su vas decenidžama učili potpuno suprotno. Ali molim vas, dajte mi samo nekoliko minuta da vam objasnim nauku i logiku iza ovoga i sve će postati kristalno jasno. Taj moćni saveznik u povratku vaše muškosti, taj građevinski materijal koji vašem telu učajnički nedostaje, jeste nešto što verovatno već imate u svom frižideru.
Говорим о най-съвършениjem дару природе, о правoj nutritivnoj bombi upakovanoj u собствено ljusко. Говорим о яжето. Да, добро сте чули. Обично, домаче джадже. Знам, šta mnogi od vas sada misle. Doktorka, čekajte malo, zar nam nisu ceo život govorili da su jaja puna holesterola? Zar holesterol ne zapušava krvne sudove i izaziva srčani udar? Razumem vašu zabrinutost. To je verovatno najveća i najštetnija zabluda u istoriji iz hrane, koja je koštala milione muškaraca njihove vitalnosti. Vreme je da ispravimo tu nepravdu. Istina je da je holesterol iz hrane, poput onog u žumancetu, potpuno drugačiji od onog lošeg holesterola koji se taloži u vašim arterijama. Nauka je to odavno dokazala. Brojne moderne studije su pokazale da kod većine ljudi konzumacija jaja ima vrlo mali ili nikakav uticaj na nivo holesterola u krvi. Ali ono što je najvažnije za nas danas jeste druga strana priče. Onako ću vam niko niđe rekao. Vaše telo koristi holesterol kao osnovnu, temeljnu sirovinu za proizvodnju svih steroidnih hormona. A najvažniji među njima je upravo testosteron. Zamislite da pokušavate da sagradite kuću, ali nemate cigle. Možete imati najbolje majstore, najbolje planove, ali bez cigala kuće neće biti. Isto je i sa vašim telom. Možete spavati dovoljno, možete vežbati, ali ako ne unosite dovoljno holesterola, vaša fabrika testosterona jednostavno nema od čega da radi. Ostaje bez sirovine. A žumance jažeta je najbogatiji i najbolji prirodni izvor tog građevinskog materijala. Ali to nije sve. Žumance nije samo holesterol. Ono je pravi zlatni rudnik hranljivih materija za muško zdravlje. Prvo, tu je vitamin D. Većina muškaraca u vašim godinama ima manjak ovog vitamina, a nisu ni svesni toga. Naučnici ga danas često nazivaju i prohormonom jer je njegova uloga u proizvodnji testosterona apsolutno ključna. Studije jasno pokazuju da muškarci sa višim nivoom vitamina D imaju značajno viši nivo testosterona, žumance je jedan od retkih prirodnih izvora ovog vitamina, zatim tu je hulin. Izuzetno važan nutrižent za zdravlje mozga i nervnog sistema. Sećate se one moždane magle o kojoj smo pričali? Ono ko sećađa da niste uštri kao nekada? Hulin je gorivo za vaše neurotransmitere, pomaže vam da razmišljate jasnije i brže. Dakle, kada pojedete celu žaže, vi ne unosite samo jednu stvar. Vi svom telu dajete kompletan paket alata za obnovu. Dajete mu cigle, holesterol. Dajete mu glavnog inženžera, vitamin D, i dažete mu materijal za popravku električnih instalacija u mozgu, holin. Sve u jednom, savršeno izbalansiranom pakovanđu. A zašto je ključno da se ovaj ritual obavlja uveče? I to je deo nauke. Vaše telo najveći deo hormonalne proizvodnje i regeneracije obavlja dok vi spavate tokom dubokih faza sna, obično između ponoći i ranjih jutarnjih sati. Ako pojedete u vaš obrok bogat sirovinama za večeru, vi svojoj fabrici hormona obezbeđujete puno skladište materijala tačno pred početak noćne smene. Dajete joj sve što joj je potrebno da radi punom parom dok se vi odmarate. U mojoj kliničkoj praksi vidio sam stotine muškaraca koji su prihvatili ovaj jednostavan savet. Ljudi koji su došli kod mene umorni, bezvoljni, sa niskim nivom testosterona na laboratorijskim nalazima. Nakon samo nekoliko nedelja, njihova transformacija je bila neverovatna. Ne samo da su se osjećali bolje, već su i njihovi rezultati to pokazivali. Nivo slobodnog testosterona, ono koji je zaista bitan za energiju i libido, počeo bi da raste. Ovo nije magija, ovo je čista biohemija. Vi jednostavno uklanjate prepreku koju je vašem telu nametnula moderna, pogrešna dijeta i dozvoljavate mu da ponovo radi ono za što je stvoreno. Da proizvodi snagu, vitalnost i muževnost. Sada kada znate šta je rešenje i zašto ono funkcioniše, spremni smo za sledeći korak. Jer nije dovoljno samo uzeti bilo koje jaže u bilo koje vreme. Postoji tačan protokol koji daže najbolje rezultate. Tačan broj, tačan način pripreme i nekoliko dodatnih saveta kako biste maksimalno iskoristili moć ove neverovatne namirnice. U redu, sada kada razumete zašto su džađa ključna, hajde da pređemo na najvažniji deo. Na praktični protokol. Molim vas da me pažljivo saslušate, jer kao i kod svakog efikasnog metoda,
Детали са пресудни. Ово ни е само съвет да ядете више жая. Ово е прецизен систем, осмишлен да вашем телу пружи максимално користо най-кратсхем могучем року. Зато узмите ово као ваш лични рецепт за повратак виталности. Хайде да проđemo kroz sve корак по корак. Първи и най-важнiji корак е количина. Ваше тело треба джасан и снажан сигнал. Зато е моя препорука, заснована на деценияма клиничког изкуства и праченджа резултата моих пациената увеки ста. Тачно 3 цела яжета. Не 2, не 4. Защо баш 3? Зато що су истраживанджа и пракса показали да ова количина пружа оптималну дозу холестерола и ключних нутрижената потребних за покретание производния тестостерона, а да притом не обтерецхуе систем за варенже пред спавандже. То е златна средина, коя да е най-больже резултате. И када кажем цел джая, мислим на то. Заборавите на оне безсмислене съвете да бацате жуманце. Жуманце е сърце и душа овog протокола. У njemu се налази све оно, о чему смо причали. Холестерол, витамин Д, холин. Беланце е добро, той е чист протеин, али без жуманцета, той е као да имате автомобил без горива. Дакле, правило брой 1, 3 цел яжета. Други корак е време. Ово е можда и най-важнiji дел протокола. Оваш оброк мора biti ваш последни оброк от око дана. Идеално време за конзумацию е отприлike сат до 2 преодласка на спавanje. Защо е ово толико битно? Као що съм веч напоменула, ваше тело обавля най-вечи дел свог регенеративно града док ви спавате. Ночу се поправля ю челиже, обнавляю мишичи и що е за нас най-важнije, производи се най-веча количина хормона, уключуючи и тестостерон. Ако поедете ова 3 яжета непосредно през спавания, ви буквално пуните складище сировина матачно препочетка ночне смене у вашої фабрици хормона. Даєте своїм жлездама свещо им е потребно да раде пуном паром. Ако их поедете за доручак, то е и далее здраво, али пропущате овай ключни ночни прозор за максимално производню. Дакле, правило брой 2, сваке вечери, сат до 2, преспавания. Треći корак е начин припреме. И овде морамо бити паметни. Наш циль е да сачувамо све драгоцене хранливе материдже у жуманцето. Високе температуре и дуготрайно пражение могу ощетити усетливе масти и витамине. Зато е най-болji начин припреме у най-куджи най-нежнije третира жуманце. Можа първа препорука су меко кувана яжа. Кувайте их тачно 4 до 5 минута, тако да беланце буде чвърсто, а жуманце остане течно и кремасто. Друга отлична опция су пуширана яжа или жажана око, али пържена на врло мало масти, попут кокосовог улия или маслиновог улия и на ниској температури, тек толико да се беланце ухвати, а жуманце остане що течнije. Оно що треба избегавати е твърдо куванже док жуманце не посиви, или яко пърженже и правлjenje кайгане коджа е потпуно сува. Запамтите, течно златно жуманце е ваш циль. Четвърти корак, кој ни е обавезан, али е веома препоручлив, есте квалитет јаја. Ако и како можете, бирајте домача яжа от кокошака коđe слободно шетaju и хране се природно. Защо? Зато що таква яжа имaju знатно болжи нутритивни профил. Имaju више витамина Д, више омега-3 масних киселина и генерално са богатия хранливим материжама. Препознацхете их по чвършчхой люсци и тъмниджем, готово наранжастом жуманцето. Ако немате приступ домачим, потражите у продавници на съузнаком из слободно козгоя. Той е мала инвестиция, која прави велику разлику. И на краю, оно што вас све сигурно занима, šta можете да очекуете и када? Ово е веома важно да бисте имали реална очекиванджа. Ово nije čarobni štapić, već biološki proces. Međutim, promene se dešavaju brže nego što mislite. U prvih 48 do 72 sata većina muškaraca primeti prvu, suptilnu promenu, kvalitet sna se poboljšava. Spavaju dublje i bude se nešto odmorniži. To je prvi znak da telo dobije ono što mu je potrebno. Nakon prve nedelje redovne primene, mnogi prijavljuju povećanje jutarnje energije. Onaj osjećaj težine i umora prilikom buđenja počinje da bledi. Možda ćete primetiti i da vam je malo bistriji tokom dana. Prava transformacija se, međutim, najčešće dešava između druge i četvrte nedelje. Tada se nove, optimalne količine testosterona stabilizuju u krvi.
Тада чете почети да усечкате поврата коне ютарния снаге у коджой смо причали. Želja za intimnošću se vraća. Imate više volje za fizičkom aktivnošću, a vaše raspoloženje je stabilnije. To je trenutak kada znate da ste na pravom putu. Dakle, da ponovimo vaš večernji protokol. 3 cela, domaća jažeta, pripremljena na nežan način da žumance ostane tečno, po 1 sat do 2 prespavanja. Svake večeri. Jednostavno je, jeftino i, što je najvažnije, utemeljeno u čistoj nauci o ljudskom tijelu. Ali pre njevo što počnete, moram da podelim sa vama i nekoliko veoma važnih upozorenja i da vam kažem kome ovaj protokol možda ne odgovara. Takođe, želim da čujete priče nekih od mojih pacijenata, običnih ljudi kao što ste vi, čiji su se životi promenili nakon što su primenili ovaj savet. Sada, pre nego što požurite u kuhinđu, dužnost mi je kao lekara da sa vama podelim nekoliko veoma važnih stvari. Ovaj protokol je izuzetno moćan, ali da biste iz njega izvukli maksimum i što je najvažnije, da biste bili potpuno bezbedni, morate znati kako da izbegnete neke uobičajene greške. Takođe, moram biti potpuno iskrena u tome kome ovaj metod možda ne odgovara. Vaše zdravlje je na prvom mestu. Prva i najčešća greška koju vidim je nedoslednost. Mnogi muškarci počnu sa entuzijazmom, prate protokol 3-4 dana, a onda ako ne vide neku dramatičnu promenu, jednostavno odustanu. Molim vas, zapamtite, vašem telu su potrebne nedelje, pa i decenije, da dođe u stanje u kojem se sada nalazi. Ne možete očekivati da se sve preokrene za 48 sati. Ovo je biološki proces, a ne prekidač za svetlo. Vašem telu je potreban konstantan, jasan signal svake večeri da ima dovoljno sirovina za rad. Dajte mu najmanje 3 do 4 nedelje neprekidne primene pre nego što donesete bilo kakav sud. Strpljenje i doslednost su ključ uspeha. Druga greška je kompromis sa kvalitetom. Razumem, domaća džađa su ponekad skuplja ili teže dostupna, ali razlika je ogromna. Jaja iz konvencionalnog kaveznog uzgoja dolaze od kokošaka koje su pod stresom i hranjene žeftinom, često nekvalitetnom hranom. Njihova jaja jednostavno nemaju isti nutritivni sastav. Koristeći takva džađa, dobit ćete možda polovinu benefita. Ako zaista želite da date svom telu najbolje, uložite taj mali dodatni trud i novac u džađa iz slobodnog uzgoja. Treća greška je uništavanje žumanceta. Kao što sam rekla, cilj je da žumance ostane što tečnije. Ako ga prekuvate ili prepržite dok ne postane tvrdo i sivo, uništili ste veliki deo osetljivih vitamina i zdravog holesterola. Držite se meko kuvanih ili poširanih žaža. To je najbolji način da sačuvate njihovu moć. Sada, ono najvažnije. Da li ovaj protokol odgovara apsolutno svima? Naravno da ne. I moja je odgovornost da budem kristalno jasna po ovom pitanju. Prvo, ako imate poznatu alergiju na džaža, ovaj protokol očigledno nije za vas. To je jednostavno. Drugo, i ovo je izuzetno važno, ovaj savet nije zamena za lečenje ili konsultaciju sa vašim lekarom. Ako imate dijagnostikovanu ozbiljnu bolest, poput teškog oboljenja bubrega, džetre ili neki specifičan genetski poremećaj metabolizma holesterola, apsolutno je neophodno da se konsultujete sa svojim lekarom pre nego što uvedete ovu promenu u ishranu. On najbolje poznaje vašu kompletnu medicinsku istoriju. Vaš protokol je namenjen kao podrška zdravom telu da povrati svoju prirodnu funkciju, a ne kao lek za već postojeću bolest. Uvek igrajte na sigurno i razgovarajte sa svojim lekarom. Da bih vam pokazala kakav uticaj ova jednostavna promena može imati, želim da vam ispričam priču jednog od mojih pacijenata. Nazovimo ga gospodin Petrović. On je penzionisani inženjer od 68 godina. Kada je prvi put došao u moju ordinaciju, bio je slika i prilika onoga o čemu smo pričali. Umoran, apatičan, sa viškom kilograma oko stomaka. Rekao mi je, doktorka, osjećam se kao prazna baterija. Nemam volje ni za šta. Moja žena misli da me više ne zanima, ali ja jednostavno nemam snage. Njegovi laboratorijski nalazi su potvrdili ono što sam očekivala. Nivo slobodnog testosterona mu je bio na donjoj granici. Kada sam mu predložila večernji protokol sa 3 jažeta, prvo se nasmežao. Rekao je,
Пазар мени сте ви доктори цел живот учили да бежим от жуманце така от джаво от кръста. Разумела сам негово сумню. Обяснила сам му науку и за тога, баш као що сам и вама. Пристал я да проба, али е рекал да че ми дати тачно месец дана. Първе неделя nije приметил нища посебно, осим що е, како каже, мало больже спавал, али nije odustал. У другой недели позвал ме е и рекал нещо занимливо. Знате, ютрос сам се пробудил пре аларма и нисам се усечал као да ме е воспрегазил. Той е бил почетак, али права промена се догодила кражем трече неделие. На заказано контролу дошал е със својом супругом. Она е била тако, че е прва проговорила, с узама у очима. Рекла е: докторка, не знам šta сте му урадили, али хвала вам, вратили сте ми мог мужа. Господин Петрович е само климал главом, sa усмехом коджи нисам видела на неговом лицу први пут. Рекал е да поново има енергия да се игра sa уноцима у парку. Рекал е да е поново почел да ради у својoj малoj radionicи у гаражи. А онда е malo tiše dodao i jutra su ponovo postala onakva kakva treba da budu, ako me razumete. Ponovili smo laboratorijske analize. Njegov nivo slobodnog testosterona je porastao za skoro 30%. Nije bilo nikakve magiže, nismo koristili nikakve skupe lekove. Jednostavno smo uklonili kočnicu i dali njegovom telu gorivo koje mu je bilo potrebno. Priča gospodina Petrovica nije usamljen slučaj. Видео сам сличне трансформация десетинама пута. Ово вам причам не да бих вам дал лажну наду, веч да бих вам показал штадже могуче када тело прожите праве алате. Сада када знате како да то урадите изправно и безбедно, устаженам само Джош jedan корак. Да све ово повежемо и да вам дам ясен план за далже. Дошли смо до краđa овог нашег друženja, али веруjem да je za mnoge od vas ovo zapravo tek početak. Početak jednog novog poglavlja u kojem ponovo preuzimate kontrolu nad svojim zdravljem, svojom energijom i svojom muškošću. Znam da sam vam dala mnogo informacija i možda se osjećate pomalo preplavljeno. Zato hajde da na trenutak zastanemo i ponovimo najvažnije tačke, one koje čine srž ovog moćnog protokola. Prvo smo utvrdili da problem koji osjećate, taj umor, недостатък волđe и снаге, nije vaša krivica. To je stvarna, biološka posljedica pada nivoa vašeg najvažnijeg hormona, testosterona. Drugo, razbili smo jedan od najvećih i najštetnijih mitova moderne ishrane. Shvatili smo da holesterol iz hrane, naročito onaž iz žumanceta, nije neprijatelj, već ključna sirovina, osnovni građevinski materijal od kojeg vaše telo proizvodi testosteron. Treće, otkrila sam vam tačan protokol. Ne bilo kođe džađa, u bilo kođe vreme. Već tačno 3 cel, po mogućstvu domaća džađeta svake večeri sat do 2 prespavanđa. I četvrto, naučili smo da je način pripreme važan. Najbolje je da budu meko kuvana ili puširana, kako bismo sačuvali svu nutritivnu vrednost tečnog, zlatnog žumanceta. To je sve. Jednostavno je, zar ne? Nema komplikovanih recepata, nema skupih suplemenata, nema čarobnih pilula. Samo povratak prirodi i mudrosti kođu smo usput zaboravili. Sada stojite na raskrsnici. Možete da klimnete glavom, kažete ovo je bilo zanimljivo i nastavite da radite sve po starom. Možete da nastavite da se budite umorni, da prihvatite da je to jednostavno vaša sudbina i da se tiho predate. Ili možete da donesete drugačiju odluku. Možete da odlučite da već večeras probate nešto novo. Šta vas sprečava? Šta zaista možete da izgubite? Nekoliko džaja? A šta možete da dobižete? Možete dobiti nazad jutra puna energije. Možete ponovo osjetiti onu iskru i želju za životom. Možete ponovo pogledati svoju partnjorku sa samopouzdanjem. Možete ponovo biti onaj snažan, vitalan muškarac kojeg se secate, onaj muškarac koji i dalje živi u vama, samo čeka da mu date pravo gorivo. Svaki dan koji čekate je još jedan dan proveden u magli umora. Svaka noć koju propustite je propuštena prilika da svom telu date ono što mu je potrebno. Zato vas molim, nemojte odlagati. Počnite večeras. Poklonite sebi taj mali, jednostavni ritual. Zaslužujete to. Vaše telo to zaslužuje. Pre nego što se rastanemo, želela bih da vas zamolim za jednu malu stvar.
Ovaj kanal sam pokrenula sa jednom jedinom misijom da pomognem što većem broju muškaraca u vašim godinama da povrate svoje zdravlje na prirodan način. Vaš angažman mi pomaže da doprem do više ljudi kojima su ove informacije očajnički potrebne. Ako vam je ovaj savet bio koristan, ako ste naučili nešto novo, molim vas da pritisnete dugme sviđa mi se. To je mali klik za vas, ali ogroman signal za mene da nastavim da radim ovo što radim. Još važnije, volela bih da čujem vas. Pišite mi u komentarima ispod. Da li ste i vi bili žrtva mita o holesterolu? Da li ste spremni da isprobate u vaš protokol? Vaša iskustva i pitanja su dragocena, ne samo meni, već i celoj zajednici muškaraca koji gledaju ovaj video i možda se osjećaju upravo kao vi. I na kraju, ako želite da nastavimo ovo putovanje zajedno, pritisnite dugme za praćenje i uključite zvonce. Na taj način nećete propustiti ni jedan budući savet. A već spremam nešto veoma važno za vas. Danas smo naučili kako da obezbedimo sirovine za proizvodnju testosterona. Ali, šta ako vam kažem da, čak i dok proizvodite više testosterona, postoje skriveni kradljivci u vašem svakodnevnom životu koji ga uništavaju brže nego što možete da ga stvorite. U mom sljedećem videu otkriću vam 3 najveće ubice testosterona koje verovatno koristite svaki dan, a da toga niste ni svesni. Jedan od njih se križe u plastičnoj flaši iz koje pijete vodu, a drugi u napitku za koji mislite da je zdrav. To je znanje koje morate imati kako biste zaštitili sav trud koji ulažete. Dragi moji prijatelji, hvala vam na vremenu i poverenju. Zapamtite, godine su samo broj. Vaša vitalnost je stvar izbora. Vi imate moć da ponovo pokrenete svoju unutrašnju snagu. Niste sami u ovoj borbi i rešenje je često jednostavnije nego što mislimo. Čvrsto verujem u vas. Čuvajte se i budite dobro. Vaša doktorka Jovena Milan.